Yo, la yaba gan, nou va men, la yaba bon vitesse men. La gan, de matin men la yaba fan nou men. Yo, men nou kon ba wè kon sa wè, kon pa toujou pou sorti pou montre yon ba. Ah, mwen chen baka, mwen nou la yon bak lese men monte se gare men. Kon chen konen, kom se lè la wò kou so, de kou nan alè. La yon va pou sa mwen chen, la yon va pou sa. Mwen pou mba se kan men. Kon chen konen men, kon chen men. Yo, ke denek ki poste yon ba. De pou gade bien, wè yon nan ouman ou mwa. Vraiment, yes. Avè ti, dwe denek sa yo, mwen monsou. Pratis, mwen ba jwè nou baz. Oh. Papa ok mwen an ke di monsou nan villa. De ba nan villa la baba, mwen ken nan de yo, baba, de go bon chan yo nan villa baba, mwen do di ma fake yo, kwe. Sa gen ou ba sou sa? Cherche. Sa vites sou de se guys. Stop. Awan ta mwen mbe villa diga. Ay nek baka mi monsou mwen ate ala, mwen mbore. Ako moun lisans nan villa sa fwe. Bap kon an lisans nan kon, mwen nou lisans sa. Telman lisans nan moun. Non, si mwen ak vini fe kaka la, mwen tou bezon ti waf kat, mwen tou bon sou. Mwen waf kat. Mwen kay mbezon, mwen. Ay kon mwen kay an waf kat la. Ay la bou bon. Mwen ti waf kat mwen mabye yoy a wè sa nan jire lot ten yi wode. Wap pakin na kala? Ganon ti fam. Zaman zey. Oh, mwen se. Yon ti dam, yetu. Pou dave manje, wap mba. Mwen manje, kom si konsijon pileje. Li pweske yon bon. Kome, ane go kay mwen che. Go kay mwen che. Sa ene mwen. Ay mwen te ba woun? Aje nou. Ten jom dam. Aje nou. Met sa kolote jwenn. Mwen jen sou nou men. Mwen 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 kap pou. bagay sou.